Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Kablaawan na kay amin anaya tamang tartarabay iti drama tayo unay daytan kaka. Ket ita, hadtoy ti pakasaritaan asinurat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos. Napauluan iti Lastog Abimaknang. Tampok dito'y drama tayo unay daytan kaka. Itayak pa ngagtugtugaw dito igit ti dalan. Awan matlat lumabas na makakita nakasapatos ah. Ha? Ninanapan niyang. Iso day ta sumungan. Milyaw, nagsaya at ki-den ti panagdikwatrom dito'y igid ti dalan. Kanday nakasapatos ka pa'y. Ay kat siyempre ah. Bak nangak itan di nakasapatos ah. Ken nakadikwatro aklata. Unay day ta alas tugmo. Idinto tapada ka mo laang iday ngagpidpidot iti biso ko la si Dana. Unay daytan kaka. Malagip mo pala nga yan. Di panagpidpidot ko iti biso ko. Kawun iso adi kaglaslastog unay barok ta agaam mo tayo. Sumardeng ka na na. Sige, ingkakid din iti papanam. Tadi ka katagbalin na kontrabira iti biyag ka. Aday bagakken ka. Hanya pa iti bagayaw. Tangay baknang ka ako nam. Kat sikaman lang aroden ati kwa pagutangak ta kasapulak ti kwarta barok. Hanya, umutang kay ti kwarta. Manaw ti utangang. Oray 5,000 laeng kumabarok. Hanya, uray laytan kaka. O, kat apay kaslakan nakigtutan na kang bagak. Nagdakkel ti utangam. Makabayad ka nga ta. Ano ikan kay ti 5,000. O naydaytan kaka. Tagibasitin na mo launa yun barok. Sika matlat nang ibagay tayo nga agam mo tayo. Sa dinakbabalawon iti na ibagak. Taging gay ta kat agpidpidot ka pa lang iti bisokol. Nukasta, di na kaya tapautangan. Lading ita na na. Ngam talaga adyak maipyar ti kwartaken ka. Sa mga saan ton nga agsubli. Ay uday-daytan kaka. Di mo lang mumutin ti maase. Agamala, awan ti mabalin ko no di nakpautangan. Sapay la kuma, taawan to ti kayat mo kanyak. Kanya, kaya kastati lang kasla saan ka nakapangan iti ponsyonan ta nakamisuot ka. Masursurunak unay inso. Asinaw ti kasuron na. Siya ka day. Saan? Jelas tug abimaknang ni Milyaw. Tapay, anyat ginuram ken ko na. Nangibaga ak iti kwartaken ko na. Ngam di na pinautangan. Amangan kano nujak tumabayadan. Ay, unay daytan kaka. Kasla di na ba't napadasan tirigat no kasta? Un nga road. Ay nainso, nakalaslastog ita ni Milyaw. Nakasapatos latan nga ure awam mo tinapatiga papanan na. Ay unay daytan kaka. Kasla di na ba't napadpadasan ang tinagpidpidot iti bisokol no kasta? Mas daawak Adaon tinagbaliwan ni Milyaw, itatabimma nang nangaton ti purwana. Di na pa yan amuti mga ase. Bimak ng lag, si mabalay, ti ugali na. Unay daytan kaka. Apay ngita ka lang ang sumangpot, nakidaya ang Milyaw. Sa anak-anapan nakidaya. Apay nga rod, anak kasapatos ka rimwar. Apay no nakasapatos akon, adan pakidayaak. Ay unay daytan kaka. Nagpalastog ka manen ako nak. Amo na nga raw nabak ng tan, no di ta ipasindayag. Ay unay daytan kaka. Di ka lamabain ngagpalpalastog latan. Idi saan tabaya bimaknang. Adu apanangum si idi nagitinattaw ka na ta.
Iso nga tatabak ng tan. Masapol mo't nga ipangatutan ti purwata. Unay daytan kaka. Well, gaya, umut utang kanyak itay bigat, inanapan niyang iti 5,000 pesos. Hanggang saan ko nga inikan? Inikam kuman kaasimat. Ay, saan? Tamang ano di na mabayadan ti utangan na. Narigat apa utangan lang iti mamirmiraaw. No agsasao ka. Kasla di mo napadasan tinagbalin ang marigrigat. Amok ti kinarigat ta idi. Ta napadasak pa iti nagparparin tumang idi nga umutang. Iti dahi lakay piping abak nang. Tapno adalang pangpadoktor ko ken ka, idi nagsakit ka. Gam puluskit din, adi pinautangan. Ay nalakay, di mo lagi pun tinapalabas. Di mo ko maipalakam iti padam a tao, tilinakam mo. Kun gapo iti sakit tinakam mo, iti baknang anang paidam kadata. Unay daytan kaka. Lorna, palasang ka. Nalaos ti luksaw kan sakit tinakam ni Panyang, iti sana panang pautang ti asawam kan kuana. Unay daytan kaka. Bayan nyo tata, tasyak tulatan ti mang pautang kininanapan niyang. Oray ka no pautangam, saanan nga awatay. Ta maluksaw iti panang pabain jay asawam kan kuana. Unay daytan kaka. Si mabalimot ngaminan ti ugali ni Milyo nga asawam. Kasipod bimak ng kayo. Nangatumot unay ay. Ibagbagak nga rod kan kuana asaan ngagpangpangato ka nagpalpalastog. Di mo't dumngag. Lukas jay latta ti panag-ugali jay asawam. Sigurado, mapukaw na amin nagayim na. Ibagak tumanon kan kuana aday tatata. Baday ti nangato una ay balasang kao. Taado ti mapagurayaw, no diyo amo atalyawan ti naggapan yaw. Unay daytan kaka. Sige, ipaigid yung latan dita dagiti hollow blocks kadalang daw. Uray kat marugyan tumutan ti pabakudak. Milyo, anyat pangusaram ka dagita hollow blocks kadalamdok. Paalala kon ti arubayan tayaw. Ay unay daytan kaka. Apay adda fencing permit ma'am. Uray man awan. Kukwata mo't kinagdiswan ti balay ta. Sino kumati agungat na nga agpaala ta? Ni tata Inso. Siyempre no paaladam ti aglawlaw, awan tun ati pagnaanan. Problema dan day ta. Ikam iti right of way namot. Tano di da agriri. Ay manjak. Basol da. Tapaya ditalikod ti balay ta tinagbalayan da. Ay unay daytan kaka. Isungarod mo tinakagatangan da iti sular da. Magnada iti nga to Tawan mo't ginatang daadalan da. Unay daytan kaka. Nagpaidam kamutan. Paaladak nga rudan. Apay ngamin akasapulan pay laeng apaaladam. Idinto ta may mayat no kasta. Nataltalgid latta no mabakudan ti balay ta bakit. Aglalo kat bak ng tan. Unay daytan kaka. Sipud kinaubing ko. Kun sipud na ipundar ta ti balay ta. Awan mo tinataktakawan dito'y purok tayo. May mayat tagsakbay. Tay kunada nga rudan. Tagsakbay to pay kat maaros pay. Di nakarkaron di saan ngagsakbay. Unay daytan kaka. Tiawanan bain. Madanog kolakit din makitak. Pasubsubak. Asino ti kungkunam apasubsubam. Siyak ka day. Saan si Kapanya? Kaasino nga raod. Tilas daw gabak ng akaruba may. Ay, ni Milyaw. Wine. Agburburak itatidarak ko na. Danugag tinganganan no makitak. Unay daytan kaka. Taapay. Anyat di mo kinayat ayakin ni Milyaw, Inso. Paaladan na ka no tibalay da. Ay kanya kumagay no agpaalad. Apay ngagpungtot ka. At dapat nga pagnaan may, no pabakudan na ti arubayan da. Ay wunan niya. Nagtakder kan tumot itilikod ti balay da. Maglok-lokon na dyan, Milyaw. O day, agkid daw ka iti right of way. Ay lapo, kasla di mo amo ti ugali na Panyang. Sipod bimak ng nadya ka aruba. Di nan amo talyawan tinagapuan na. Narigat ay nakasarsarita na dyan, Milyaw. Ay kapadasem lata, di mo pa'y napadas akinasarita.
Agpakpakaasi ka, amang tad iti right of way yaw. Mayat nga ta, amang tad ti pagnaan may. Padasem laeng agpakpakaasi. Bareng numayat mutlaeng amang tad. Agyaman na nakita ka di ti arubayan niya, Lorna. Apay ka di, Tata Inso? Napatag unay ti ibaga kada kayo ita nga agasawa. Isa nila mabalay nga ayabam ti asawam ta agsasarita tayo at halaw. Ay, awan pa'y ni Milyo, Tata. Di pa'y simmangpet, napan nakidaya. Kasta, Ibagayo latan, Tata, tigagarayo. Tasyak tun ti mangibaga iti asawak. may papan iti panagpaalag yaw. Lumabalay, mangtad kayo ti right of way may Taawanan pag naan may di kay mangtad iti dalan may. Ala, Tata, ibagak to day taakid daw yo iti asawak. Agyaman akbalasang ka. Sasaya atem tuman nga rin nga ibagay ti asawam. Bareng mayat amang tad iti pag naan may. Anya ti ko na Lorna. Kinasarita na kanila kay Inso. 1 milyon, kaya't naadwata akasarita na. Anya ya timbaga na. Naamuan na ti planom ngagpabakod. Isong may nagpakpakaasi. Ano mabalin kat mangtudta iti pagnaanda. Ay, sana mabalin. Ginatang ko iti nakangingina ti sularta sa kalpasan na. Mangidunara kiti dalanda. Never. Nala, agsarita kay to adwa. Tabareng malunag mutlaang ti riknam numangagmo ti panagpakpakaasi ni Tata Inso. Uray, tamalabsam mo ti balay da. Numakitam iti paraangan da akit kasaritam ton. Pagdua-duan no mga asin na dya tao. Awan kasi ti padasem. Bareng malunag ti riknana. Wala. Padasik tulat ta. Ngam numadin tulaag. Diyak lam mo no anyan to ti mapasamak panyang. Nagatang ko amin na materyales ng baga ni Purman. Mabalindan ngay rugi-rubiga. Ay, milyo baraok. Agyaman ta, naranaan ka ita. Tata Milyo, na kayo mo't gaya. Imayak iti kalman, saan kamot ang naranaan baraok. Naibaga nga rod ka sawak. Lukas ta, naibagalan, tikid-kid dawag. Wan, diyak kaya timang to iti right to puyo, nga agturong iti pagtangan nyo. Uray daytan ka. Kat pag naalmi nga roden nga ilo, di ka mangtag. Wano, ikam to iti gate, iti likod. Tapno, makapag nakamin tumutlaang. Ay, saan? May salang ti marami darwangan, iti lang sango. Uray daytan ka. Kasano kami nga roden nga pag naalmi pa amumat ang naunag awaig ti amyanan may. Sa padirmat ang nakangat-ngataw ti akin abagatan. What? Idinto ta itilikod ti balay may. Naunag adras. Problema yun na ita. Tapay nga nga itilikod ti balay may tinagbalayan niya. Awan lat dalan ang ti panagpakpakaasikan ka baraw. Awan, sa mga ramid kailangan iti dalan nyo tingataw. What? Tumayab kayo, lisod kayo ayaw. O redatan ka. Piloso po ka. Bimak nang kayo lang. Di yun amo denggan ti araraw dagiti napanglaw. Sanak abimak nang tapno agidonarak iti daga. Pues, ikarigatak agatangan, tikid-kidawakan ka pag naanmay. Kabalan nyo nga ta agatangan. No kayat ko ti aglako iti daga. Tatay saw. Basit mo't lang tigatangan. Oray akikid lang. Oray husto lang alumbot ti tao. Basta dalang pag naanmay ako mamang iti balay may. Nakarit ka ala kaya. Kaslado ti kwartam. Awan magkukwarta may. Kapilitan agatanga kun ti right of way may ta. Awan mo't pag naanmay na mapan iti balay may no agpaalad ka. Orel ako mano ikan na kami tinakaililot lao na yan. Kada tayo orel agsikig kami na magnano isaw. Talaga adya kayo taglakaw. Ay, kagura kamot nga rodan. No di mo kaya taglakaw. Di kagura naklata. Awan na sakit bakrang kaw. Awan ka sa pulak ka na kayo.
Uray daytan kaka. Adan to pa'y pakasapulan iti bislak. Wano iit. Anyan to lakit day iti padam atao. Ay, awanan ti kasapulak iti padak atao, tata. Tanda amin na masapsapul may. Uray daytan kaka. Lalaos ti kinapalangguan Mount Milyaw. Sapay la kuma. Taawan tong agpaisaw ti kasapulam iti padam at tao. Uray daytan. Insaw, nakasaritang mutlaangan ni Milyaw, panggap iti kidkid daw mapagnanyaw. Why? Ngam di na kaya timangtad iti right of way. Kagatangam nga minon ati kidkid daw. Naibaga ka. Ngam kaskas di na kaya. Nagpaidam mo daytan. Talaga. Sobrang ti kinapalangguan na dyan Milyaw panyam. Takunana pa nga awan ka no ti kasapulan nan iti pada na tao tabak na. Ay unay daytan a kinalastog na. Wain panyag. Iso ano andan to lagundaway nga agpatulaw. Agkidumak tulatan atap no gungkunana. Unay daytan kaka. Kasano nga roden ngay numaaladan ti pagnaanyaw. Kapilitan nga umakar kami ti pagyanan. No, ada mabiru ka kapag patakderan man na iti kalapaw may. Tasan, mimot na mabalin di tumayab. Yan. Unay mo nga minon dayta kinapaidam kun kinapalangguad ni Milyaw. Ay, perak-rak-rakan mo tanda, tata inso ti balayda. Ay, iyakar na kanon ti balayda, ta awan tumot nga minon ti pagnaandan no agpaalad ta. Unay daytan kaka. Di ka di makonsensya kan maasyan kadagiti karuba. Kastater aramidum kadakwada nang runay ti dayi alakay. Apay kumamasya na kanakwada. Di tamot kapkapin anoy da. Uray ngampilit ayakar dan ti balayda. Di mo ngamin ikan ida iti right of way. Jak kayat abumasit. Wano umilot ti sularta. Gapo lang iti kidawon da adalan. Sana saysayat no pumanaw dalangan. Ngam awan ton ti karuba ta. Abusta putong dito ayan tayo. Sapay awan talaga ti karuba. Man ano? Nasaysayat nga awan karuba ta. Tapno na ulibag. Unay daytan kaka. May mayat mutlaang da karuba. Isardeng tan pagdibatyan ti kaawan ton ti karuba ta. Inkakid din agida sartamangan tan. Hanyat linuto masida tayo. Palpalok nangak jelalat tinwang aginatang mo. Tamok esutikat mo asidaan kang pulutanan. Daytan. Dayta. Itadtadam ti adu alaya kas kada sibuyas. Kan ipis itampay ti sili tapno naim imas ti mangan. Unay daytan kaka. Nalamiis ti sirok ti mangga. Amula nila kainso. Ay. Dituyak pa lang agpalpa. Kasta ulit ibusog ko. Iti sindak lalat tinwang. Nene. Apa yan? Agsakit mo tanti tiyan ko. Ay, marigatan ako matin mamangas. Nabladanak samutan. Lumuna, ta awan ni lor ng asawa. Nilakainso. Sumod ay tasumungad. Umayabad dito yun. Nga kaipatakdaran ini ti balay na. Ay, tata, tulungan akman. Agsakit ti tiyan ka. Itaray na ko may hospital. Dali, nabladaan agsaga pwede. Sindakalalat tinwang. Apay. Adabot laka sa pulam ay tikas kanyak amamirmiraon. Naglastog ka eday. Nga awan ka sa pula maon, iti padam ataw, taadot kwarta maon. Ngam apay nga agpatulong kamot ita. Sakit ulit ni tiyan ko, tata. Ada ngamin napananti asawak. Agmay sa, tulungan na ko ma. Itaray na kiti hospital. Diyak makaangas. Diyak pa'y kayat di matay. Pangasim, tulungan na kanina nabladanak. Diyak pa'y kayat di matay.
Uray asino akabaknangan dito'y lubong. Addan tulat ta masapol na itipada na atao. Isuan narigat ti aglaslastog wenno agpalpalangkwad. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Lastog abimbaknang. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.